Man ma tiga minanyi Yohane. Man ma tiga minanyi Yohane. Yasado rakwawat-watek. Naman padketen do tiga miyawo ciringa yapuanno tumiyono nga ikavino pad. Uriranam ciring nanyi yamataduto. Anyimay cicindaa nyimian no kakwa. Nyimamiring naman ranawo ciring na. Nyimacita naman ranawo ri. Sunay kanoyong no kanyimakacita naman siya. Do kanyimacira naman dia. No kayan na do tiraem. Iyara naam si Yes Kristo. No kay na do tiraemam manoyong wo kanyimakacita naman siya. Amuriwo naman pilimuangan niya dinyo. So tumiyono nga ikavino padta. Tayawo yapuanno tumiyono nga ikavino padta. Nimachitovong di yamataduto. Dote nga to. Nimachikawop diaman. O nimachita naman. Akano nimamiring namanam. Naman tuyuan dinyo. So ikano yung nyo na machikawop diaman. Akman nyo ikaktedo cinayi. Do naman ka pachikawop di yamataduto. Akano anak nasi Yes Kristo. O naman padketan sang do bakong iyam. Naman ikakray nyo machi kasari jaman. Naman ipilimuang di nyo ciring. Ya naman ni mamiring di Yes Kristo. So ikano yung na akmirerngang ni yamataduto. So ikabuno masaridya. Urian no si pancitao kapachikaop tadya kadita mamlisan miraratan. Akme amyando kasari-sarianam manoyong kapangalalasta. Do kadina macipayukan no nakenakemta. No simienta do karengangan. Akman si yamatado tuam. Macikaup tado akmatay kaktedo cinayi. Umraralini yamatado to. Ta urala nani Yes Kristo. Anak nani yamatado to. Ambunasyo makakadiya raratenta. No si pancitao kabuno raratentam. Alalasen tao katao-tao ta. Do kadita mangununungan do nanawuni yamatado to. Nyimamiring ta. No si jita na iwawo raratentaji yamatado to. Yajimapi cakabanso tawam. Unasen nawo raratenta. Do kapangununung na do ciring na. So icyak mati nikuyasan. Amalawang so ununod. Aabura na so karatan. No si pancitao kajita pa nimiraratan. Manoyong ta ipanci si yamatado to mga lalas. Ta nipancinarana ni yamatado to do seisyo kamimin no tawa miraratan. So icyak manay abono ciring nani yamatado to do ununod ta.